Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mudukurikira mu makuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu. Twizere ko aho muri hirya no hino hatandukanye mumeze neza. Munyemerero amakuru yacu tuyahere harimo aravuga ko perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi yaba akoze amahano mu Bufaransa. Uraza gusobanukirwa ese ni ibiki akoze. Ni mu gihe yarahuye na perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Nk'uko amakuru dukura mu Bufaransa ariko gutangaza aravuga ko doko nyine amakuru aturuka mu gihugu cy'Ubufaransa aravuga ko perezida wa Antoine Felix Tshisekedi uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba yigaragambije cyangwa se atangije imyigaragambyo kuri mugenzi we Emmanuel Macron. Nk'uko bitangajwe biravuga ko Antoine Felix Tshisekedi ubwo yari ari mu Bufaransa aho yari yitabiriye inama ya 19 y'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa OIF. Biravuga ko rero ari inama yari yitabiriwe nyine n'abarimo perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Nk'uko biri gutangazwa rero bavuga ko kuri uyu wa gatanu tariki ya 4 Ukwakira 2024 ariko perezida Emmanuel Macron yayoboye umuhango wo gufungura ku mugaragaro iriya nama mbere y'uko ku gicamunsi icyo kuri uyu wa gatandatu haba ibiganiro byo mu muhezo byari bwige ku ubwumvikane ku buryo bushya ngo bw'imikoranire hagati y'ibihugu. Nk'uko bikomeje kugwa rero biravuga ko ibi biganiro nabyo ngo ibi biganiro nyine ngo nabyo byari biri mu buryo cyangwa se byari biri buyoborwe na Antoine Felix Tshisekedi, byari biri buze kuyoborwa nyine na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Amakuru yemejwe n'abarimo ibiro ntaramakuru ASP by'abanyekongo avuga ko Antoine Felix Tshisekedi yanze kwitabira biriya biganiro mu rwego rwo kwigaragambya ngo kuri perezida Emmanuel Macron ngo kuba nyine ubwo yatangizaga iyi nama y'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa ngo yanze kuvuga ku makimbirane yo yarari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyamara ngo iki gihugu aricyo kiza ngo ku mwanya wa mbere ku isi mu bihugu bifite abaturage benshi bakoresha ururimi rw'igifaransa. Ni perezida Emmanuel Macron kuwa gatanu wamaganye intambara ziri mu bice bitandukanye by'isi, by'umwihariko yagarutse ku yo muri Israel irwanamo n'imitwe yo mu bihugu bya Palestine na Liban. Kongo Kinshasa yakunze kwikoma u Rwanda irushinja kuba nyirabayazane w'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse birasa ngo naho Antoine Felix Tshisekedi yifuzaga ko perezida w'Ubufaransa ashimangira ko ibirego cyangwa se ashimangira ko u Rwanda rufasha M23. Si ubwa mbere abayobozi ba Kongo bigaragambya mu nama ya OIF kuko ngo no mu Gushyingo umwaka wa 2022 ubwo Djerba muri Tunisia haberaga inama ya 18 y'uriya muryango Jean Michel Samalukonde wari minisitiri w'intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nawe ngo yanze kujya mu ifoto y'urwibutso y'abakuru b'ibihugu ndetse na za guverinoma bari bitabiriye iriya nama ngo kuko ngo yari mu perezida w'u Rwanda Paul Kagame. N'ibyo rero byaje no gutuma perezida wa Kongo nawe Antoine Felix Tshisekedi Chilombo nawe ngo yanga kwitabira iyi nama cyangwa se biriya biganiro, maze ngo bituma afata indege yerekeza muri Kongo inama itarangiye. Ibyo rero ibyo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yabakoreye mu Bufaransa ntibisanzwe. Rero sinzi nimba umutekano hagati y'u Rwanda na Kongo uzigera uzahuka mu gihe perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi akomeje kuwuzambya. Reka mbashimire rero mwari mukurikiye amakuru y'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu, n'amakuru mwagezwagaho n'umuyoboro wacu wa YouTube. Tubashimire kandi tubararikire gukomeza mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Gusa kuri wowe utarakanda subscribe cyangwa se abone bitewe n'ururimi ukoresha, reka nkushishikarize ukandeho maze ujye uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho gatanu kuri gatanu kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Tugezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, aho by'umwihariko twibanda ku makuru aba arimo aravugwa mu mutekano ndetse na politike, tukibanda ku makuru aba arimo aravugwa
hano mu karere k'ibiyaga bigari. Wowe rero waba udukurikiye aho waba uherereye hose, reka ngushimire kandi nkubwire ko amakuru yacu akomeza kukugeraho gatanu kuri gatanu, ukomeze kubararikira amakuru akurikira kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Nimukomeze rero mugire impagarika n'ubugingo, amakuru yacu yo nakagaruka, nimugire ibihe byiza.